This program is brought to you by Presto Personalized Wonders. Mayambu kurumjari adom yengbiribasi Impact News ni Impact Health Link for a Healthy Manipur da mayambu taram nokshari. Ngasi Health Link ta pujarakliba topic asi CBCT in Endodontist haivadi Endodontist da CBCT gi kana ba hariba hiramasi gi matang dani hiramasi gi matang da akupa warol khara thambina ba aikoi gi studio da lengsinduna lebiriba expert asina Dr.Vandana Thokchom consultant endodontist CBCT Dental Hospital Keishampat ni Dr. Bohan ba makta taram nokshari. Dr. Akoy ngasi bukhajariba topic asiga ahanbada khangjani haibadi CBCT haiba se karino aduga mahakje mai function sina karam haina matau karamna tawbage haibado khangjaoge CBCT sida direct haizadringai da ko ai hana lerami ba akhoi gi x-ray nambagi mong se ai si hana kitang hai thamjage ko akhoi gi dental gi platform sida since many years tahi mamang da gi ko akhoi na season ra ise two-dimensional radiography ne ba akoina any hazik yachi e nare haiba matam da akoina clinic or hospital chatpa matam da akoina hana yengani check torani aduga ngasai gi akoina x-ray je nama iba akoina uriba hazik ayambana hazik sudum seasonary ba je two-dimensional radiograph ne ba either conventional akoi gi film chambi do oigera thaine gi ko adu hazik na mung digitalized oiraga digital radiography su thoe hek number ga screen da uba ko Shija thoe aduna hozik moi gi kana moina purpose me am serve torga akhoi gi lae ko adubu limitation size loi lei ba pot loi mak se for example patient je khoi da lae aduga patient je pome akhoi na x-ray je lora yeng ba matam da pom ba sidi urani ba x-ray sida adubu akhoi gi ngasai gi pome se ya jigi maning dara mamang dara kamna haidi proximity je kam lapna na pomino haiba sidi akhoi na directly accurately haiba ngamoi ba aduna shigi matang sida ekoina two dimensional sina yarak tabanina ekoina three dimensional radiography sida ka leire eba ekoina sina ngasai gi ekoi accurately diagnose toba amasung ekoi gi treatment kamainam pangthok kaduino haiba sida sum moina mateng pang ka doini na ko maram asna ngasai gi two dimensional se dagi ekoina three dimensional sida ekoi upgrade torok pane aduga ga CBCT sigi concept sina way back ngasai gi 1960 HY dagi concept se ekoi gi Godfrey Hounsfield ko mana concept si di aham badum propose to greba way back adu matam 1968 shungkanda adubu first maze market to was in the year 1998 Europe ta ko then 2001 chawai da mu US tong mu kano tore market tore then India da na mu matang like this hidi country loi mak ta season na bahore aduga first documented India da di 2010 da ko haidi my cross sectional study me amama haidi machine zina mating lauraga haidi study me am ho base 2010 shawai dagi hore aduga maze exactly karino hai taraga di maze khoi gi three dimensional imaging modality amane hai tare ko ngasai gi khoi gi pot se accurately diagnose to bangam na ba amasung ngasai gi treatment planning se su mating pang na ba tool amani na hai tare aduga magi kaino principles CBCT je kamaina tawe haidi my functions ai yam technical oi bedu di haiza roi ga ko samlapna ngasai gi patient je la ani ko akhoi email kaino sida radiography room sida CBCT ka sida moi se lepan aduga moi gi pose principles je ngasai patient je kaino tawani ko lepani ngasai gi machine zina akhoi gi kaino sida kok sida ongdoi ne ba ngasai gi saina 180 degree da ungak pa yai 360 da ungak pa yai ko depending upon da akhoi na pami ba area of interest akhoi na diagnose ong ni ba jaga adui matung ina kam chaw duino kam adudi akhoi na ko na loin set to yai my types me am lei ba aduga ngasai gi patient je gi kaino sida ngasai gi somna kan na sen kaino la kan ni ba sense kaino je x-ray gi mai gi kaino machine jai tare ko do sona kan na opposite side sida na akhoi ngasai gi receptor je lei duine ba sensor je sina ngasai gi unga ga chakhi matam je macha tak namaga chakhi duine ba nama chakhi ba mayam je ko na ma se loimak kai hani tree planner da hai tare ko ngasai gi volume macha ne ba moi je ko na software gi mateng na tawraga akhoi na reconstruct tawraga akhoi na plane mayam ama da ko na yeng ba yai ba
already cities maze type of kaino ne ba already mayam na su season abire CT scan haina ko computer tomography ma makhala mane but specifically maze akhoi head and neck ki da design torga sarak pa kaino ne ba ko aduna mai nga sai gi section mayam je nam loir ba sagat loir ba matung da software gi mateng na akhoi na mayam section je mayam thok na yeng ba yare an ahum thok na yeng ba yai ko ma se nga sai gi for example akhoi na same ama lo ba matam da same je akhoi na smaina ka asu yai ko adagi smaina ka asu yai adagi smaina axillary smaina ka asu yai ko aduna sections ahum tholakani coronal sagittal adagi axial na ko adumaina aduna sina kai kanar kani have any akoina laina ama for example swelling cyst or tumors or so ko pomba akoina diagnose so matam da kadai jaga da no magi extent se kam lapna kaino tawri bano sando ibano haibase accurately haide pinpoint oina diagnose to ngam gani ba section da mayam thokna yeng yar bani na hai tare ko hai kupthana yenga kupthana yenga ga di aduga magi makhal sina kaya thokna leibeke adu su khangjaw makhal se magi author makhal na di me ama hare literature da su ama leire ba ko magi di haidi adubu most akoina season aba kaino hai tar di types haidi akoina follow to base akoi gi according to International Journal of Dentistry 2010 ko akoi da magi 14 magi co author me amna quote to we matung ina mas type manga thokna lo ba yai akoina area of interest to matung ina ko adagi kaino se ahamba makhal gi sina akhoi gi dental alveolar haina ko for example ya amani try da chi epo me hadi loin lo be mathau ta de ba hadi akhoi na x-ray number hais the radiation exposure su lai doine na adugi hazard su dum lai bani na darka lai tana akhoi na am expose so su kana de ba ko ana akhoi na adu khak tang lo ba ya aduna swe kaino haitar ya amani khak involve to ba then mathang da na mo akhoi na arch ama khatang hadi jo makhagi or mathaki ama khak tang longning ba haitare ko aduda su dum lobe yai haidi more than mang ahambagi dental alveolar sina mai 5 cm gi dagi hena name targa di hazigi dental alveolar types lobe yare ko then comes ngasai single arch masina 5 to 7 cm kumbai sang da oira di oi doine ba then inter arch side amakak tang ba somna kan side ki pulap ko mathaka makhaga adagi mu maxillofacial kind le ko ngasai 10 to kaino mo oi targa di 15 ko ado more than 15 cm oi targa di ngasai kok yauna mate till the vertex of the head yarok targa di adugi su tong kaino gi se makhal last gi se si se kaino to doine namga doine ko aduga phusiki CBCT se low matam da magi haksang gi position se si di karamba mong da lai pa darkar oi atu su khangja hoke position se ngasai patients in akhoi da la aga present tori ba sigi matung ina hadi for example patient je road traffic accident da hadi pura unconscious or oriented oi driver ma se hadi gyan manga ga la eba adung kan da di kaino to ya roi ba hadi phaman ba amasung lephan ba si ya roi ko ana magi di supine position ana hi phalaga dum laurani ngasai gi sensor ga kaino sina akoina arrange ni set to ni adui matung ina ko then phamaga lo bu shuai adagi lepaga lo bu shuai position se adum magi la iba matung ina lo doine ba la iba matung gi oina aduga dentistry da magi sigi CBCT gi kana ba se sisina kari no habido adu su khangja ho CBCT da kana ba se right from ngasagi mana layengani haibidi nate adubu mana main oina magi di diagnosis and treatment planning haidi laina ama diagnose to ba ko or any abnormality or malformation ama diagnose to bu matam da ma se am kana ba ko aduga adum samnap adum haizage ko aduga magi diagnosis hara dinga sagi ekhoi right from ya chik padagi horaga haidi ya chik pa hais da bu patients in sometimes koi da lakwa matam da tin de sukta cha da ba kai shu kai da ba ya se tek shu tek da bai tar adu chi enare mai ga loim pom khat pa su yawe mathak ta na present ta yawe adu da magi adu matam da so dum haidi ya chik pa na ba de hona haidi adu da de ekhoi na x-ray 2 dimensional lo su uba phangaroi ba ko ana magi involvement singa sai gi oni ya da dang oi ribra ya na maram oi ra natraga ligament gi la ibra infection se ko then bone da gi la ibra ko adu matam ya chik pana ba da gi so dum ma se dum diagnose to yare then comes khoi kai no su dum ngasai gi any kai hani pokpa da gi khoi gi haidi congenital abnormality haire polak pa da gi dum abnormal oiraga polak pai di ya masing shuda babu oiro ko then ya masing hen basu ko adudagi mo ngasai gi ya se size haidi hen na chauna tholak pa adudagi yam pick na micro oiro su adum ba myam do loi mak diagnose to yare and most importantly ngasai gi sometimes kamai to ge da ya se akhoi na khang da bi da unknowingly ko patient manung da di swelling amadi laira duine ba benign growth ti oi ba malignant di oi da ba ko
aduga swelling se lei basina maram oiraga madi swelling se chawkhalak tu neba chawkhalak pani na ngasai gi ya se thangna riba mai chawkhalai matik ya se ilakaduri ni na sometimes patients in a kaino haibu shu ai haidi ai ya se yam di khitang ni lalam bane adubu hujikti haidi yam lanthore handak chahi amani sida haibu shu ai ko andum matam da su haidi ngasai gi haidi aduna mo ngasai gi trauma di tawgra bane ba ya sida haidi induce any factor no induce so ba ngasai gi swelling se aduna adum ba myam loi rule out to bol loi yare then cyst and tumors haidi swelling ko swelling benign oigera malignant oigera ko any cyst or tumors loi mak diagnose to ba yare mana karamba makhali cyst no haiba bo yeng ba yara ani ko haidi magi pattern of magi kaino do na haidi chawkhala iba mawong adagi size shape everything adu loi mak detect to ba yare ko aduna mong diagnosis ki damo oira ani ko treatment planning sida suma se ngasai pot loi diagnose to loi ba matung da su treatment planning se di mostly akoina ngasai gi ngasai gi akoina kaino ne di khanga bane ba cyst oigera tumor oigera ko swelling se lei re ba kamaina lokthuk ka dori ba no haiba se akoi hana loi mak plan treatment planning se loi to ba yare ba aduga magi ngasai gi extend for example ya je angang macha hoji no in khalai ba ko nupam jana pim da tu salaga ya je ti alak pa yawe ba sometimes ya je pura pai thok pa su yawe trauma ko dental trauma aduga sometimes keno to bu su yawe hai ya je manung da oina changjan gre level mana dre manung da changgre hai adu da di akoi na lum yeng ba ya ni ba aduga treatment planning su ya ni ba mai nga sai tek pa kai ba se kyam na hai ba di saru manung da yaw bra ligament khatang yaw bra saru involve to bra lum yeng ba ya re ko then akoigi most hozik dentistry da yamna in thing hai tare latest ko dental implants haina mayam na loi maksu tawi re ko si kaino se dental implants se da sumana yamna kaino tawe akoina ya se implants se yung dring ai mamang da ko hana loi mak plan to khot ba loi yare adu da gi muk kaino gi sidagi kaino to tho ga nga sai gi akoigi most endodontics sa su ko nga sai gi ya se root canal treatment ama holdring ai da akoina ya se na re chi e si ya si ma root canal treatment tawdra ga di shunya ya ro ina hai ba se haidi normal my morphology du na normal haidi mayam haidi akoina uriba number of kaino teeth roots se loin mak normal oire hai tar ga di adum akoigi 2 dimensional radiograph na adum tawgra shu ya re ba akoina 2 dimensional radiograph number matam sida kitang haidi mai se deviation from the normal kitang abnormal oi ya root masing hen ba male canal morphology se kenom tawe hai tar ga di akoina hekta initiate tok san bai mahuta hana CBCT sina scan la horaga magi pattern haidi canal morphology se loing thok pa yare ba ko adu da su mana mateng yam pang habi ya sigi so ibado yeng bada sigi CBCT sina kana base mayam pi hai bi bane man yam nungai je doctor de makata na khangzani ba wafam kya le re du brain khatang logzagi ge matang swai da brain khatang logzage break tagi yamna thuna hanjurake impact healing meeting ta duna lebiu Presto Personalized Wonders Imphal da nauna hangdok jare hairiba sida personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba potlam sing mafam asida phangbigani ngasi maklangsing birau Tilakras Enterprises Presto Thangal Bazar near Kasturi Thong Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. This program is brought to you by Presto Personalized Wonders. mayam bo amuka na taram okjari ngasi haling ta khana zarami ba topic asi CBCT in the endodontist hai ba hiramasigi matang dani aduga akhoi gi studio da expert oina lengsin biriba doctors na Dr. Vandana Thokchom consultant endodontist CBCT dental hospital Keishampat ni Dr. bo amuka taram okjari Dr. Makata na khangzani sina akhoi gi endodontist sina topic si mak laksara ko hai ba CBCT si ki kana ba se si kari no hai ba to khangza hoge si gi matang sta ngasai gi kaino se patient je already topic siga mai leina na ko patient je sometimes root canal treatment de taw re haiba ko adu akhoi da dum lak pa yawe haibati na re khole chi e ko shima bayam se haibati ngasai gi aina hujik su haiza gi ba
ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯔꯐꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ CBCT ꯁ꯭ꯀꯦꯟꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑ ꯇꯧꯍꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯒꯅꯣꯁꯤꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯡꯒꯅꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ 2-dimensional radiograph ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯁꯟꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯔꯐꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯔꯨꯠ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯦꯅꯥꯜ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯔꯨꯠ ꯀꯦꯅꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯀꯦꯅꯥꯜꯁꯦ ꯊꯣꯔꯣꯂꯤ ꯗꯤꯁꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯀꯣ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯄꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯍꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯠꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣബ്ꯁ ꯂꯩꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯦꯅꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯍꯤꯛꯁꯦ ꯂꯩꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯔꯛꯀꯅꯤꯕ aduna akhoi kainose haidi for a successful root canal treatment ko ngasai gi thorough knowledge ngasai gi root canal morphology zigi maramda phasana knowledge ama darkar leyeba ko aduna darkar kitang kaino tawre high abnormal oire high taragadi ekhoina CBCT scan ji ma lokthok pi hobo darkar lei hai jani aduga akhoi gi ya men ba matam da akhoi gi crown hapase sida if akhoi na crown se hafauda ba taragadi asina kari khudong cha da ba lakpa ya ba ke habisi ma khangja crown se akhoi na root canal treatment taw raba ya loima crown se indicated oigeda ba neba ado hojikti literature different authors say many things ko ado mostly ekhoi na posterior maningi yani bu high targadi haibede modium season ba yani na root canal bu tawgre haiba ya se ekhoi na crowns di loin advice tawgani ba magi reinfection amuk nauna infection lakpai chance am wange ba aida hoji haijagi ba akhoi gi canal kari kara sengba walhoba khotpa masing chitha hoba khotpa aduda natana loimak akhoi phasana number of canals number of roots se phasana sengre mengre hai targa su ngasai gi akhoi gi ground se upidra targadi mai di already akhoi na root canal treatment taw matam da root canal treatment taw ya hais da bu either tin yam chabagi manung yokshan bagi taw bane already weak ore or else take pa kai bagi taw bane already weak ore adam akhoi na sheng bada su kitang su muk weak oi du ne ba instrumentation taw ma yam duna aduna akhoi na chikpham cha da ba ma chikpa matam da adum kai gi ni ba ya do aduna fracture akhoi gi fracture makan makan mayam lere aduda ngasai gi root yauna mara yauna fracture taw gi targadi adum satparom da tar ka doine akhoi na root canal treatment taw gre da dum mang doine ba aduna crown se di adum advice tong ninge se ai jani adu duga akhoi gi root canal se taw khram matung sida ya narak pa ya bai chance se sidi leibra si su khonjo shichu yam kaino tawe haidi sometimes sida mean ko akhoi patient gi immune response su yamna mana kaino tawe ko magi main roles like adu phazana haidi patient je koi da dum present lak pa da dum yawe haidi root canal treatment akoi na x-ray da adum phazana dum ura ba haidi canal ama sung teng teng de sung seng sengam da ba adu patient da idi chik pa na ba kem yaw de haibe su le ko adai phazana root canal treatment se phazana tawre ko loimak shuna tawre adu tar su dum nai haiba su dum yawe ba ko aduna ngasai gi pain man nare khole haiba gi kaino se dum akhoi da dum present taw ba dum yawe shina shimba matam sida na akhoi ngasai gi nare chi ebu amaina high targa di akhoi atopa 2-dimensional radiograph sunglo lo dra su dum yare ba ko akhoi direct CBCT dum namaga magi defect singa sai gi mana tawgriba treatment sida karai da soili no haibdo direct dum yeng ba dum yare ba aduna akhoi ngasai gi treatment planning se mating phang du ne ba kamaina horakani either tawriba akhoi na nauna retreatment tawdori ba se successful oidura oiroidura magi nauna nara ido amuk haidi crown hapa matung da so amuk manung da kari haidi prognosis se haidi akhoi loima assess to ba yare ba ko aduna yani yar haidi aduda dum haidi yaroi da ba yadu di dum akhoi dum satoki bana dum pharani ko ya CBCT lorga scan sida yani hai targa di akhoi nauna dum retreatment or shi ai aduga hojiki mamang su doctor na panbi ko retreatment gi matang se retreatment gi tangai fadab se si kayam yamna leibe ke si su khangsa retreatment se yaringai di ai dum tawhaninge hai haise kaino gi ishona pibirak pa ya hai tare ka khoi gi natural ya se yaringai conserve tor thambana phaiba method ma ama thokla e kaino taw bagi ya se satokrasu hape ai rehabilitate taw ai hai ba ko adu however ngasai gi natural ya hai se di adum yaringai mai gi mafam sam thambi bana phai aduna ai di yaringai ya se sattabi da ya bu ya gani higher di scan lor akhoi dum ai di dum retreatment se dum advice tong ni ado doctor no hujik pan bi ki dana ko akhoi ya se kaino taw gar satokhi ba ado ya se hora taragadi ya sida kai kai effect lakpa ya ba ke dum khangja effect lakpa ya gi se mani throughout the life ko ya se khoi dum lengani ba
aduna ngasai karigumba ya se satoga ma gap lay targadi maning thangba ya singse adum yaringe mamang kakhalakani ba mizal drift se lakani ba kakhalakna ba honagani ba aduga mathak thangba ya opposing hai tare makha yaudrena khalese akhoi mathak thangba ya se shisho dum kumtharakna ba dum honarakani ba aduna ya se throughout the life of the movement am tawani na admaina hangaga thambadi yade ko shigi matangda ai dental implant ki su kitang haizaninge shimaina hangaga lay have single ya ma khaktang oigira ya me ama oigira ko hangaga akhoi depending on the patient na magi pami ba so khoina tanaraba matungda ko implant se han akhoi direct patient da thousand bagi mahuta yungzan bagi mahuta ko han akhoi CBCT da lo implant to yare ba hositi implant guide kaina akhoi in lay akhoi hospital la dum daily number of cases akhoi dum tawre ko han patients da virtually akhoi uduine ba computer se da haitare han plan tawra hapaga magi len ke ka se loi ma adui matungina CBCT se namaba loi ba matungda ngasagi akhoi na OC thaba ya have virtually tharaga na yeng ba yare ba aduga aduna ngasai patient da su mongon da treatment tawdringai da hana yeng han ba yare osmaina ne yunga ka duise nangi kem tawroi kholoi haidi yam pakhat le patient se ko sometimes ana kem nangi pakhat kanu kem tawroi college maina ne yunga ka duise khole se na patient da counseling da su yam kanai hai tare adagi muk akhoi kitang kano hai tare ko ahan hai tare old age da su moi di ayam ba ya se lu yaw da ba su dum yaw ko adu da su complete denture kaina lay akhoi ahan gi lothok loksin yaba da nungdang daga ising daga tinga ahan naga thamba ko adu su ya adu hojik sometimes patients e kaino tor koi matung ina yamna haidi ai de fix pa me haidi kaino lothok loksin to yaba do to bi no haibu su yai adu da su akhoi na implant se pra tharaga ko hana lo implant tawraga karai da implant se yungaga pra fix oina ahan gi da su ko implant guide oina tawraga mai to bu su yare aduna patient da yamna nungai adumaina explain to bu na hena ko hai sign to duine abo oira pupu oira sign to duine khotune tawraga moida han explain to bi ba to dringai mamang ga haidi moi kitang apprehensive oi ba di dak tak jungsan ba moi nungai te ba ko aduna moi da hana explain to bu da su nungai re adudagi akhoi doctor da su nungai re hana plan to tho loi mak pre plan torom ne na hustle kem laitre adu ga haisani ado hojik mem this part pi hojik ki CBCT sigi kana ba mem ko ado CBCT se akhoi Manipur da hojik kadai phaw ba khudong cha ba se phangla ba ke haiba do to ka tam phangjaw 3 dimensional hoi city di mem ma leire ko scan de adu aina khan da mafam se yam jiba male Manipur da ko adu bo khoi adi first of kaino haitare haidi first few haitare ko in the northeast soina ekoi Shija city dental hospital Keishampat dum leire adum si adum eval to bi badum yarni dum haizani aduga magi price ki sina kam haibadi price range se yamna hekta ta kaino economical adum oi akoina area of interest ma tungina rate kitang di kanar kani adubu economical oi akoina afford tongam da ba ko thaina gi yam tanga me khol me ain to budi na treba aje adum affordable oi price ta loim leire aduga special kaino haidi kaino so dum leizai hai tare ko magi ma kaino so hai tare discount so dum leizai na haizani aduga akhoi ki CBCT se sigi private de mata di training gumba magi education tongana leibra aduma ka khangjaw ki kamai ta si matang da ma CBCT hai ba tools imaging tools ma di any random person amana patient ba yade ba madi phazana sigi maram da knowledge leba thorough knowledge ko phazana leba aduga machine ji khakta gi wana ta ngasai gi namdori ba pot se haidi any for example akhoi gi cyst oigera tumor oigera ama swelling ama namdoi ne ba akhoi se locate tau duine atari nammi ba professionals na she or he ngasai gi thorough knowledge leiba ma change ba o mai se karamba kok ta di leira duine ba already akhoi gi patient in akhoi na si number matam x-ray namak ba hai sabu mai already provisional and differential diagnosis rule out tawra ba matung da la abane ba khoi da aduna nami ba professional ngasai gi person jina nupi he or she ko kokta sigi se mai di cyst oi ren khala se ba adu tar ga di 2 or 3 types of cyst se mai kokta leira ga namma ba ne ba habi shiwe ba aduna kana do sina ngasai gi extend haidi chi thau da na loi ma na haidi in simple terms aina kaino gi only for the not only for the machine ji khak te wana tab da leiri ba any laina haidi prevailing laina me am siki maram da so phazana thorough knowledge oi ba ma change ba ko aduna akhoi gi kano da hospital da full time oral radiologist ama lai zare ko aduna ma adum any adum avail to biro any nuai ta ba ma lai tar ga di ko dum la ga dum sigi facilities adum avail to bi ba yani
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯌꯥ ꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯛꯑꯦ ꯅꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯉꯥꯏꯗꯕꯤꯗꯀꯣ ꯄꯟꯊꯗꯕꯤꯗ ꯋꯥꯛ ꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯀꯣ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯐꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯏꯁ ꯕꯦꯇꯔ ꯗꯦꯟ ꯀ꯭ꯌꯣꯔꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CBCT in Endodontist ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯣꯛꯇꯔꯕꯨ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯑꯁꯤ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇꯣ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯃꯆꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯂꯤꯡꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ Board of Secondary Education Manipur na chahi 50 mapung farakpaga mari lainana gold